Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ban plelat iki kena senrang ke beransap hak jelak kai football. Kelat ko rengi Sports and Cultural Club. Kala pelong ya ke third grassroots under 10. Bat ke under 13 football tournament 2019. Kabalas dang nado ke khatnyo trek mentau benai kelalengkon arajar kat kendai. Hakani kelempong kiladon kat pratuli ki kenhon kathai nongkram constituency ki balawan sementa kabala pelong Hamadan Latkor pelun. Hakaji khon ki khna senrang hakarta ka bapra hadu kendai snam ka kenhon ni lekai na kesnong semen. Kalalong kalado da ka bapelem no ya Latkor the laigo lanot. Kat bah ka kerdan ni lekai jo ki khna ki ba shipos nam hadu khatwes nam karta. Kakenhon ni lekai na Latkor kalayo ra ikanam nado hadin bakal pelem no ya kakenhon Warba Sports Club da shigo lanot. Hakaji kon hakakerdan juki kena ki bakat ar hadu kat lais nam karta ya kanam nado layo ra da kakenhon ni lekai na kasnong semen. Kabala pelem no ya kakenhon na melem kabala tip kum ke melem Future Kids da argol lakaway. Diparbot! Ayo Robert! Ayo! Tahu. Langap. Anak tengah. Terus bot. Ya, Pak. Passing. Haka jelang penha perdano ya kini kelempong haka arpa pratrik mentau benai kelalengkot arja ke kendai UMLA ke nongkrem constituency ubak lambon mangyang ulawan bansak hilang kumukongsan ubala samru iki kusnam syaki kenhon ki balayo ra ikanam nado kumjoru syaki hebret ki balayo khor ya kanam best player ki bakentom yu hebret nang teilang lensing na ka kenhon ni leka jong kasmen haka kerdan pra hadu siposnam nang tau hebret basiudor melem ngam na ka kenhon Latkor Football Academy haka kerdan sipau hadu katwes nem karta bad u hebret bayok phang renja na ka kenhon ni leka jong kasmen haka kerdan khat ar hadu katlais nem karta Haka ni kapor ngakan mau ya kaway ka longyin kiba na po kaniga consulsi jongi
wan ukpa bat kita kikhun arngut bat habawan wang yanga wang balam wang ngamdan lat ngamdan lenti ban kasyan yiligini kikhun la jong namar ngawan na kaying kabat janja bat kaying kabaduna tinga kali utaw ukpa mong kay gajing don kam wang yanga wang ba barangot kikhun gidan ye kasap kapong banyele football tihinray ka ba susi kalong bangamdon lat wat ban penthit tangya ka football boot kaba kinigihap ki phong menta pat hagata kapor kita ki khna arngut kidang don hagasnam kaba uwe khatlai uwe khatsan ukpa uwan daga kejat wang pipoy kumno siyang jonga wang ngisukan show ngiwan daga boss tang mamantan ipai wang imdan pisasyo ban ipai siyang tiha kata kapor ong yaw tau ukpa wanyilam migita kikhun arngut ngong ya let ban nga ngan penthit yakini arngut yaki football boot but andang ya let chayo lajit yata ka boot football boot nga kanmao sa adumanta kapoy saus pa sanpo sijur arngut kapoy kanday spa but hadin kata nga kali yaw tau kpa nga ong pilabyang tangini boot wong ka jasiro ngimdan mong day takadaw mong nai kata nga sa kaliknang lapilahun mo banyo yagani ka football boot bang nai kajinglong jinman jong pi takadaw kali hato klabyang mo wong dangduna tangbangim sunod pansyo na pi kandais pa nga pensiyo yagata kabay duty ukpa wong nga soleran banong biyang ipi ay biyang sa uniform hanway nga kuha banong hangni kapor banga penthit ikidagi jersey ban nga ay kabay kali ngong sim kani kabay kali let pay siya posnong bat kata galong ying kiday nang tay na po Smith lum kansay bat hagata kapor layay kisnem kialet ban practice bat kabay nat kila kay si para arngut man gastap bat kikaligi ba marjan kiyong nang nufiyo in uniform kiyong ba ay malam bat nga kuha banit ho hagani kapor bagita ki players ki bangirap yaki how to snam ngadang kan mao kadi ka snam ar hajan rio hagapor nga nang kumu Emily sabba ginigi hab ki badit bat kita ki khna hadin katu kanisnam nay gili ilakay kiyo banilakay kasim kalangsning ya kita bro arngut bat kita ki khna kiyo banilakay snon hapo ka Premier League kata kaday ka bos sutunat bat nga kasyan ya kata kalongiyang bat kata kalongiyang manta ukhun ulala bunch na ya kaying kababha ulala ban kasyan ya kaying kasem namar balay nga irap kakamram jong u Emily kamot kamne bankut tanghigi development ki mga ay ka consultancy Henry ban Pedro ya kajingkiyo jong kiniki hebret yagaba ublay laay kasap kapong nagbanta jong pi wat penleno ay yakasap kabo ublay ay penangkam hok yaka ngajong barabor bangila bandu yagijing danjing hapo kani kaslapatay anay kasap kabo ublay ulaay amdan bala bantu mano manuru Kokon bait kari khasi dala kik jata
lalaki kti ringkat kaktien bat utelin na do men semya katoin ni peti kmat tingin yo iba mei mariang la jot babli ni snap kishkor tingin yo sngo ka ot kayam ka mei ram o yang samla to yang minta patir kapor bat ka kinta ngin ter shaprang ngin om ken ran laki jing eba bun ken wan kilang matla ngito rumah banhap syariat ngintip ngimbna lakum kaling klem uma jingi kloy bandia lakari tongin serdeb yaki jing peyari ngin thom no ken ya karai bingen ya teli para mangi. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world that's on fire, feeling the catastrophe, but you know she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Looks like a girl, but she's a flame. So she can burn your eyes, but look the other way. You can try, but you'll never forget her name. She's on top of the world, hottest of the hardest girls. We got our feet on the ground and we're burning it down. Oh, got our head in the clouds and we're not coming down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Ikut Football Academy okeylah jawab begini kan under 10 11 bola jawab begini kan under 10 11 coba ai sabti lah
Pelai lihat kai ma ban push itu kan ka final juga ada napa ka Langsning Football Club. Sebagai instruksi yang kita nonjok juga under 12-13 ke Smith Football Club. Smith Football Club dalam champion dengan under 12-13. Okay. Istilah one.